zasunu jedan pljesak koji ćemo možemo montirati. Sune, bog, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla. Gošća nam je profesorica Sunčana Kapov. Došla nam je prilikom jedne humanitarne akcije. Kako je piše na plakatu koji su naše vrijedne učenice napravile, dolazi sve hladnije vrijeme. Psi, životinje u azilu sada prolaze isto teška vremena. Pa evo, hoćeš nam nešto možda reći malo o akciji? Dobro, dakle, Božić kao vrijeme darivanja treba naravno obuhvatiti i one najslabije, a definitivno su to napuštene životinje. O njima zaista sustav slabo i nikako brine, mada je to obaveza lokalnih jedinica uprave ili kako se to već zove, i ova naša akcija je usmjerena prema pružanju pomoći manjim azilima u velikim problemima. Kontaktirali smo azil u Čakovcu koji redovito ima u ovo doba godine problem sa velikim brojem napuštenih štenaca, što se vezuje na problem kastracije koja se ne obavlja, pa onda svake godine ima sve više štenaca. I drugi azil koji smo kontaktirali je Anima Dvor, dakle u jednom području koje je rubno u smislu graničnog, a i rubno u smislu ekonomske situacije, ima puno napuštenih životinja i taj azil se brine trenutno, mislimo, više od 150 pasa. Dakle, učenici kako mogu pomoći najjednostavnije, što da donesu, gdje da ostave? Ovako, evo, ovaj plakat smo sad za prigodu snimanja dovukli iz hodnika u knjižnicu. Taj plakat je inače tu u ovom središnjem holu i ispod njega će biti kutija, odnosno kutije u koje se može ostaviti ono što se donese. Ako je nespretno nositi, evo ide nam i snijeg, onda protuvrijednost onog što ste mislili pokloniti možete ubaciti u ovog pingvina koji se tu, ja se nadam, vidi. Pingvin je naša mala kasica pingvinuša koja će onda poslužiti da za taj novac odemo i kupimo najpovoljnije što možemo, eventualno hranu ili nekakve još. Gdje će se pingvin nalaziti? Pingvin će biti isto ispod plakata. Super. Stavit ćemo klupicu i bit će pingvin. Pa ćemo ga navečer spremiti na spavanje u zbornicu i ujutro ponovo, odnosno sutra dan u našoj smjeni, ponovo postaviti vani. Sve stare dekice koje imate, ako su, ne znam, više vam se ne sviđaju ili su izlizane, demode, stari ručnici koji su počeli. Da. Evo, učenici, mame, bake, tate, evo, pitajte za ručnike, za majice stare donesite, znači sve u holu. Da. Super. Ili kuna, ili hrana, da. Sve je dobro došlo, pomozimo. Naravno, ako ubacite i koju igračkicu za štence, dakle nešto što je ostalo vašim psima, nešto čime se ne žele igrati. Super. To je dobro došlo, ali nije primarni cilj. Zvonilo je. Evo, zahvaljujemo se što ste nas gledali. Ja ću dati jedan mali prilog. Nadam se da se neću osramotiti, valjda imam nešto u novčaniku. Evo za pingvina, ja vas isto molim za naše hladne životinjice. Koliko možete, koliko imate kući nekakvih ovih stvari, sve što je Sune govorila. Eto, puno vam hvala, nadamo se da će akcija proći dobro. Da ćemo zgrijati te male štence i pse, nahraniti ih, pa bar u ovo ono što je najvažnije od svega, azili su ili bi trebali biti privremeno rješenje. Dakle, svima koji to mogu, koji to žele, upustite se u tu avanturu
Nema ljepše stvari nego znati da ste pomogli nekom živom biću, a pogotovo onom koje je potpuno nemoćno i ovisi o vašoj brizi i pomoći. Udomite, ne kupujte. Lijepe riječi za kraj. Evo, na vama je red. Super.